ya? Oke guys, kembali lagi di channel terkocak di Indonesia guys. So di video kali ini gue mau ngeprank emak lagi guys. Nah, pranknya prank apa? Tahu nggak? Pranknya prank apa? Nah, pranknya prank guys. Apa ini guys? Anggur merah. Jadi gue mau pura-pura mabok gitu guys ke emak gue gitu guys. Nah, mumpung di rumah ini lagi sepi, kakak gue kan lagi kerja gitu. Bapak gue lagi di kebun, pulang sore gitu guys. Emak gue lagi main gitu guys. Nah, paling juga nggak lama sih gue main. Dan gitu bentar gitu lagi juga datang gitu guys. Nah, jadi gue buru-buru mau setting kamera guys. Nah, gue langsung standby di lokasi guys, di apa sih, ruang tamu. Jadi gue mau lihat reaksi emak gue ketika gue mabuk gitu guys. Gue kan buru-buru mabuk gitu, ngerokok aja enggak. Gue kan anak baik. Jadi tonton ya sampai habis ya. Ya BTW ini bukan anggur merah beneran guys, ini itu just juice rasa anggur guys. Nah, oke. Takut kalian salah paham gitu. Ini just juice kesini, ini bukan anggur asli. Baca. Nah, jadi jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe guys. Share dong please. Tunggu itu gue dulu guys. Keluar. Kita tahu udah kemana. Emang enggak ya? Anggur merah guys. Gue lagi nggak enak badan guys. Anggur merah. Tapi gue udah isi berganti sama just juice anggur. Orang tua guys harus patuh pada orang tua. Nah guys, datang. Reza minum naon? Minum naon? Minum naon? Minum cai. Loh, mabok ya? Lain mabuk lain nak. Ulah nurutan batu, Riz. Astagfirullahaladzim. Saya minum minuman. Nurutan sasi ya. Lain nih. Astagfirullahaladzim.
saya masih pusing encan kuat paru-paruna, ya Allah. Encan kuat paru-paruna, Riz. Udah kasih ya, kumaha sih teh. Ulo sok minuman yo. Punya kawak serangan, Nurtan sasi sia, jadi gitu nanti sia jadi harus jadi naon sih saya teh. Alah, coba. Dokter, coba nempak. Lain. Coba nempak. Astagfirullahaladzim. Sia, ulo dokter. Kalau minuman, tuh kan paru-paru Riz, no minuman teh. Lo bana, lo kecelakaan Riz. Paru-paru na kebakar. Sentuhnya akawak serangan na, kar Nurtan sasi siya Nurtan bator. Sigano, ngurus ini ba, siya irut teh. Coba mas sekali-kali. Nyoba, ay gitu nyoba teh kain batak nyilakakan eta teh, minuman na nyilakakan eta teh. Coba ke dia geran nempok. Dokter. Gitu nah, kasihan deh. Mungkin gede, tak harap serangan bae, minuman segala. Pakai menjajan, duit mah pakai bekal sekolah nu benar, udah pakai beli ini mabok-mabokan. Udah sok minuman ya, dengakeun sekolah belajar nu benar, Riz. Kira lulus, kira kerja, digawe nu benar, udah nurutan batur. Lamun nu minuman lo bala nu moal tutuk sia. Moal tutuk naon na? Sia teh loba nu ieu na paru-paru na kebakar sayang, kos batur kebakar paru-paruna. Sincan kula talak sia teh. Dokter dipatan teh saha sia? Nurutan batur bae, batur minum, batur mabok-mabok. Batur gebur-gebur si amang kenake. Kumaha sih teh? Itu bae. Gede gerai teh, picun. Ayo bapak sia eta. Apa datang sia? Apa datang? Moal. Kamu teteh sia. Gede kamu teteh sia datang. Surabaya teteh gede mangkal jengkel nempo adi. Minum-minuman teh sia jadi kitu na sia tirut teh. Ka dia. Dokter. Enak nih. Enak. Ya enak minum masih ya teh di. Dokter sia. Enak ya. Ya. Tadi ya. Pula. Dokter. Seger. Kayak kecomberan deh seger sekalian. Kecomberan deh seger sekalian ta. Kata bab saya datang selos, bejakan komen melos. Gitu bisa jadi itu masih ya ugal-ugalan gitu mah. Pasti pares. Saya tahu lah itu Riz. Kita pegel sangur saya Riz. Kadio. Lu masuk inung kok. Nyambung. Saya mah ada kumaha sih rute. Bakar paru-paruna Riz, loba nu nginum, loba nu nginum, loba nu mabok, loba na nu umurna entu lila. Kenal. Ya minum kebakar jantungnya paru-paruna rusak. Syarat untuk rokok saya minum, ya percuma. Untuk rokok minum. Rasanya menaun muruna. Enak coba saya. Wow. Asaan. Coba di mana? Di naon sob. Naon ya? Jus ieu anggur. Coba. Di gini nyoba minum. Aduh. Coba. Bodoh banget. Itu nanti. Kan jus anggur ieu mah di ikan. Ada bapak siapa ribut sih? Mantap guys. Koplok. Mana tutup? Koplok. Kaget. Ya kaget nih angkar nakal.
Rokok itu minum mabok. Itu di dia masak kulit. Jadi ya, jadi dia aja. Gimana? Tadi kumaha mi nempo anakna mabok gitu, meher. Mabok minum. Nya kumaha rasana gitu. Ya kumaha sih Balik nya gitu, balik, ai boga balik. anak mabok minum teh ndak kalau kada watir. Khawatir. Nya watir. Nda lobana nu us kecanduan tang saya dicara ku kolong. Tuh guys, matanya berair guys. Kumaha? Terus Anggur. bapana tarasok minum kur bapana ga kur mabok sa tetaka ngagoler. Anggur. Sarak nurutan sasis ya mang minum-minuman mabok-mabokan teh. Oke guys, berhasil guys. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oke guys.